Falima o yehi labe kadi o wowli ton den ha o feƴƴintini kadi comme no andirɗen mo non. Donc sans plus tarder en waɗa ɗo yewtere makko nden on tumati wawen kontingol voilà parce que hiɗon andi hiɓe haɓɓiti ɓe ɗayna e jama on kono noon min yetike ɓe marsata jama on fof kadi fama e wondema marsata ɓe famali ɓen kadi min faminayɓe inchallah rabbi Ousou Falima a tampinkino to woni ange Mamadi Doumbouya eɓe hawtodirɗon ɓen fop wallahi on tampinay hoore mo woni menen sifa moɗon wawata men dirisude ça ne marche pas hiɗon sutigoy gilandema le 31 décembre 2024 hiɗon suti on força e woni kono on yahay ha on fof nanguidiro kanko wonɗo hoore on o haɓɓe ma o ware yeeso moɗo vous allez voir ma en tum si o sariya ɗo o tabiti si goɗɗo nawni o yehi labtane haray docteur on ala droit landagol mo kaalisi ɗo yo ñawdumo e nder coggu ko yoɓete kon temedere wo temedere haray gouvernement no fawtanimo 80 haray ɗoɗen déjà d'entrée docteur jo ala droit ko wi ko ndey saria maɓɓe on constitution maɓɓe on docteur jo ala droit hande kadi landagol arɗo ñawdagol hay mbuɗu taw ɗo yo ñawdudemo fenande leyɗe occident minnaali e afrique goy minnaali e afrique leyɗe ɓurde hettade ɗen e aduna on états-unis europe ga sa ari ɓe landotoma si tawi ɗa jogii d' abord si tawi ɗa jogii honno italen carte vitale si tawi ko france ɗo carte sécurité sociale on a faami honno wiyeteɗa ko honno goɗɗo wawata ma wiide ñawdo won ala droit landagol ma hay fussinade o ñawduma andi menen déjà min hiɗa sifa on saria ɗon par ce que ko saria fenade menen min wawata hiɗude leydi ko andanɗa hoorema ni goɗɗo so ari hinayo ande hay honto iwri sakko o ronke ñawdede ko ma andeɗa ko honto iwruɗa a ñawdete goɗɗo e naali wata ñawde ko on ɗum ɗon min faala mais kono noon haray no anda ko an ko honno wiyeteɗa ko honto iwruɗa ko kaydi jondi joguiɗa mais kono wiwgol men ɗo ɗen docteur jo ala droit nane de yewtere nden o docteur jon ala droit landagol patient jo hay fussinande o ñawdimo ɗum ko fenande ɓayno ɗon ande Alpha Condé wino guineɓe ɓen o fenande ko nde ɓuuri mawnirde o ko noon guineɓe ɓen hoolorta awa Ousou Falima menen men hoolta ko ɗum nani merci ila ñande fottande ngo sariya ɗo no fawi e gouvernement ɗaɓɓangol jannguɓe gayniɓen fof golle wo si tawi en fottani o sariya ɗo gilandema ɗon gouvernement on hino fawiɓe ɗaɓɓangol gaynuɓe jande ɓen fof golle fenande ɓurata nde ɗo kadi hay Europe ɗo komin woni ɗo no woodi gaynuɓe jande ɓe ala golle hiɓe ɗaɓɓude golle onon si tawi hawri iɗon wawi jonnude golloɓe ɓen fof golle gaynuɓe jande ɓen fof golle c'est à dire ko wonɗon fenude ɗon kon ɗin on sariya mo waɗuɗon ɗon ɗum ɗon ko fi moɗon ina fi jama lagine on gilande ma arɗon ko laamu ko hay liberté d'expression on ittani jama on ina fi fere mo ittanima noon hay opinion ma on haala maka wolugol ko faalaɗa kon wolugol opinion ma on mo ittanima ɗum ɗo ittanima radio ji ɗin ittanima média ji ɗin ɗum ittanima internet c'est à dire nangi himɓe no kidnappude no warude on ɗon nden ko kanko wawa ɗaɓɓande golle sa gayni jande awa Ousou Falima tu te retarde pour rien tu te trompes pour rien menen a wata men trompude menen ko winoɗa men baben ma no heɓi AVC tawi ko fenande ko miñamma haalanno men wondema si o ari ɗo ɗen a inni a waɗay drogue ko nder bagage ji makko ɓe nangamo ɓe sokamo minen andi a fu sawata men waɗande Ousou Falima c'est-à-dire tu ne peux rien faire pour la Guinée ko a fenowo ko a janfotoɗo ko a ala soɓe c'est-à-dire ko a vani piyejo Ousou Falima wallahi tes en zéro hay fus a wawata sina menasugol himɓe hay fus a wawata sina fenangol himɓe menen noon menen a wawata men menasude tu ne peux pas
da état de étité din fop pour nous faire taire, mais tu ne pourras pas. Parce que on faut mort, vous allez tomber. Minnon, France, non, vous allez voir. Parce que incerti woko saria. Inch'Allah Rabbi. Aray kadi ɓe holli ancien président jo emo foddi e salaire, emo foddi e garde corps, emo foddi e suudu, emo foddi e piiji, o encourage taɓe fiye ɓe ono ancien président kono nda andi sa yalti ka laamu hande kadi a heɓata garde, a heɓata ñamete, a heɓata ka wona joni ko laaminoɗa noon ina togana memugol ko a jeeya ɓe liña ɓe anda ko jelo addorɗa, ɓe liña ɓe anda ko jelo wonɗa naɓorde si gaysi si lendi wattanani hila e ma ko karanga accidirta laamu mum a jogoto tuma o. Donc constitution mo projet mum o woni ɗo wona kaydiri Mamadi Doumbouya ni, wona kaydiri Bawuri ni. Voilà, c'est-à-dire si goɗɗo laami ke ha gayni joni hande kadi ko on ɗum ɓe faala wiide ɗon kanko Doumbouya, c'est-à-dire ɓe waɗi constitution so gayni laamu makko ngun ko yo protégé moƴƴa jawdi ko jogii kon hara goto jattanali mo nde mo naata mo yalta wata goto liñu mo, c'est-à-dire ko ɓe jonnu mo gardi ko ayna mo kadi hara goto dérangeata mo ko ɗum ɓe woni wadde ɗo. O wi noon kadi i wi ɗon kadi wondema constitution on na kaydiri Doumbouya, na kaydiri Bawuri, o kaydiri hombo nanen do na kaydi amen. Menen cagaɓe wawata joɗade tummodira waɗana men constitution nationale républicain ɗum wata wonde. Vous êtes tous des prostituées, des criminels. On fout moɗon on wawata men waɗande constitution Ousou Falima c'est-à-dire on tardina e hoore mon woni si ɗon faala on ƴetta e jawdi lagine ndin haylo ɗon village ɗin fop sendite mbuuɗi watte yimɓe ɓen doloke c'est-à-dire watte yimɓe ɓen tisortoji caga yaltinon ɓe innoyo ɓe kelluɓe kella meɗen andi ko men faala meɗen andi ko men guinéen meɗen andi na onon ɓe cagaɓe ɗo ɗe waɗanta men constitution ɗum ça ne marchera pas on tampina e hoore mum woni. Donc musidɓe an en dirna e seeɗa yewtere makko nden par ce que nde juuti wawen jaabagol mo. Yewton fi coggu ngu e nder coggu ko yoɓete kon temedere wo temedere haray gouvernement no fawtanimo 80. haray non seulement ñawdugol ngol ko forcé kono ka yoɓugol enen fo enen nanɗo woosi yeeyi ton hande kadi wona e goɗɗo jooɗo inna mi ala coggu ordonnance, mi ala coggu lekki, mi ala yawde, mi yaha e ka lekki ɓale, mi yaha e ka yette baɗɗen, mi waɗira ni ɗo haray si a nawni yaw ka labtani a ñawdete gouvernement kadi haray no fawtanima fayda 80 on fof ko an ko kamɓe jogui an ko noga e haray temedere wo temedere. Son sikki iɗon wawi fenude ɗo ɗen yiltidira ɗo penale han wawon darnugol o constitution ɗo Mamma Janwalo tallo onon iɗon faaɗi hakkil Ousou Falima iɗon faaɗi hakkil on sikki ko onon tu woni guinéen siɗon faala on tummidira e cagaɓe lagine ɓen fop hawtidiron ɓe ɓornon ɓe dolo koye caga on wawata, vous ne pouvez pas parce qu'on ne va pas accepter ko billah vous allez dégringoler ça je ne doute même pas a faami onon ɗon fof non on goto e moɗon yaltata e leydi ndin hande kadi vous allez rester là-bas hina Bala Samora hina Ijamin hina Ousou Falima hina Bawu on fop moɗon vous allez rester là-bas on fop kañum e blogueur ko mottidirɗon ton kon fof vous allez rester là-bas on faami parce que Mamadi Doumbouya e hoore mum il va comprendre que c'est fini et il a déjà compris goy c'est fini c'est terminé si ɗon faala noon arrêtez de gaspiller l'argent du contribuable parce qu'on faut moɗon koko kaso fokkituɗon si ɗon faala arrêté parce que hay goto haajaka e o propagande mon ɗon wadde parce que jama lagine on ino woodi buyɓe anndanɗa hoore ma ni sa jonni ɓe mbuɗi ɓe waɗay ko faalɗon kon ɓe waɗay ko on tigi faala kon kono noon Allah jarama hina fof no woodi yimɓe heddorɓe ndimu no woodi yimɓe jogiiɓe ndimu ɓe anndanɗa hoore ma ni hay so jonni ɓe mbuɗi ɓe yaata par ce que kamɓe hiɓe hersi yewgol jooɗo watto doloke cagaɓe jooɗo e wowlugol penale ɗaari penale kon ɗa wolde an a hulata a hersata penale ɗe rondiɗa ɗen c'est à dire tout le monde le sait ɗum ɗo no min miɗo jiɓi an ko honno hay ɓeygure ma nden ɓiɓɓe ma ɓen tigi miɗo jiɓi ko honno ɓe woma accirde an hiɗa jooɗi tun hiɗa fena tun hiɗa fena
angi da way fenude ha constitution daro an usu fali ma angi da way fenude ha men jaba o de penale ma do constitution lagine on angi da way fende ha du wana and da way fende ha criminel jo lamo lagine wona président de la république dum ko pinka tu wawdo lamorde dum don non o yeddaka dum don ko bay don kadi ko pinka itata o voilà no arda ko no be ardi be cikoli lamugo donc non be bebinirte kadi ha be itteto lanni mi yiltito don musibbe